Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu sivel ruata darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 rikai za somni mu chua ani Assam Rifles in nimina aizol sipaila muala Joint Ex-Servicemen Rally abuat saya sipai bangte harsana rang amuna ti fel ani President kalchuak tu Ramnath Kovind chuan political party ta chu ramle namda poimo masaber thin turin acha WHO chuan monkeypox chu khovel huapa buai pui thamnat na apuang darkar somni political ta chung khan Mizoram COVID-19 rikai za somni mu chua ania rikai te rapid antigen test mangveka mu chua anni rikai le kailo endik zongjong chu zanga somthum pasari annia rikai chu za zela somni pani point pathum panga ani rikai to hi kumsang ni som pakhat chiar puem hring omza ta tanga chutin sang khajela mi zani som pakhat ang ania mihring nuai khajela COVID-19 wanganu na chan to za chu mi somruk pali anni Assam Rifles chuan nimin khan aizol sipaila muala COVID-19 ripui alen hnuwa avoi khatna tan Assam Rifles le Indian Army sipai bang to te pual Joint Ex-Servicemen Rally buat saya he rally hi Assam Rifles ho tuluber Assam Rifles Director General Lieutenant General PC Neiran Amhan Pueni Lieutenant General PC Neir chuan sipai bang te chu ramven himna atana an that lai hun pum an mangchuro pueti thua soya anin pek na chu fak om atia ramtana na hlan sipai te chu ramina theihil don lova an nupui te chu virnari annia an nupui fanau te chu athei angin sarkar na chomdol thinani ati Ralia hian sipai bang te le sipai nupui an pasal ramtana na hlan ta te komin an harsat na te azotani Ralia hian sipai bang ramtana nunan hlan sipai nupui virnari pasari le sipai nupui an pasal sun to mi somruk parukte antela anni baka hian sipai changlai nupui fanau mi somriat pasarian tel bokani Ralia hian document lama fello le pension chungchanga harsana nei khe somnga panga he huna ex-servicemen le an chungten an thlenjinga somthum pakua chu amuna ti felngalania Medical camp le dental camp baka bank rang tele Mizoram Sarkar Department Les de Horticulture Sanic Welfare le Ayush te point stall an siamani Longtlai borsa pu Amol Srivastava chuan nimin khan Longtlai le Colts West International Highway kongpui lai zau na tho mek chu amuna kalina en fia na en kol tu le na thok tu tenen malak zui zel dan turan soi hovani Pu Amol Srivastava hi Additional Deputy Commissioner Pu James Mialung le District Information and Public Relations Officer Pu Si lar thuai tluang aten an troi oma Longtlai College venga 71 RCC atanga Colts West thlengin kongpui zau na tho mek chu an enani National Highway kongpui zau na en kol tu National Highway Infrastructure Development Limited NHIDCL ho tu te Navil tu Intercontinental Consultants and Technocrats Private Limited ICT le nathok tu Power Mech Projects Limited MPPL ho tu ten an lo dong songa an tho to chin din hun le harsana an nei te an tho chhun zom dan tu ruam manate an lo hril fia borsap hian konglai na leivung pain ram leilung luidung le ramngo ati chia lo na na leivung paina tur mun an ruam mandan le konglai na leivung an paidan te in fein ram leilung ti chelo thei ang ber tura ruam manna om sa anga leivung pai turin na thok tu te chu a hrilani Longtlai borsap hian chim lamtana kongpui poimo tak ani angin na tho dan tur hun bituk sa le a mel mangruam man sa mila thathei ang ber le achak thei ang ber na thok turin contractor te chu acha bok ani National Highways 54 kongpui zau na tho mek hi package riata thenania Longtlai College veng 71 RCC atanga Siaha District chunga 0 Maubok thlengin package 7 ania NHIDCL en kolnan huaya PMPL 10 he na hian thoka Longtlai District huam china 71 RCC le Colts West Inkar a hian leivung paina spoil bank ruaman sa panga oma ram nei tu te nena in biak remna anga leivung chhun khana mun pariat om bok ani Power and Electricity Minister Puarlal Zirlian chuan Kautlabung Mini Hydel Electricity Project atloa Minister chuan Kautlabung Mini Hydel Project chu hon aniata voin thenga tuang taka power siam chuak thei power station lutakani atia kol phetha siam chuana turmini hydel project thar dang siam turin
sumle pa ya hau tak le a kaut labung project hi ti len thei ani le ni lote tun ai tui tamjok khol khoma por tamjok te la siam bel thei ani le ni lote po hriata atul anga thunei tu te ne na malak zel na tlak ani le ni lo hriat nan he mun hi atlo ti asoyani puar lal zirlian chuan tui khwa te tui kong te power station rest house le power generator da na mun te chip chiar takin atloa then hlum power substation a na thok omna tur quarter sak mek te potlo hal bokani kaut labung mini hydel project hi kumsang ni panga me ni ka khan khati lai chief minister puzoram thangana honga megawatt khadle achan ve pe chuak thei british siam khol pani bunin apania bel khoma megawatt thum siam chuak thei power station ania fur tui tamwang laia apek chuak thei sang ber chu 2.4 megawatt ania tunlai hian amamo za tui om lo wangin 1.8 megawatt siam chuak meka thal khoro berlai chuan kilowatt zanga megawatt chanve asiam chuak thin thung ani nimin khan 17 Assam Rifles ten sia ha Assam Rifle Complexa pian phungarwal ban lo te tan norlir thuthleng wheelchair le thildang an hlan he hun hi 17th AR Commandant Cornel Bijoy le MADC Deputy CEM PHC lalmal soma hova manania Deputy CEM chuan Cornel Bijoy hena le kha siamin ngen na athen ngala Siha district chunga Sainik School din dan kongte thalai te tana sipailak na recruitment release siha huna nei dan turte Sainik office din dan turte le Assam Rifles te chu international border om anni awangin zirna lama hmaso na tura mala ho turin le hindi tong zirna te honga mala turin soma Cornel Bijoy point Deputy CEM ngen na hi athei anga malak puyani tur thualo hril bok ani 17th Assam Rifles Commandant Cornel Bijoy hi NGO hrang te point muin district le polmamo ten thlen boka he programa hian DCC ha MTP MCOP MSO le official engamozat antil bok ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani nimin tlai khan Central Hall President Kalchuak tu Ramnath Kovina thana bua senia President Ramnath Kovina chuan political party te chu ramle namda poimo masabera mi puite masona ngai tua turle antrang mangai turin asomani President Kovina chuan khuale tuitele political party te chu India dan puizul zuya ke che rual khai taka kal turan ni atia lung oilo na chungchanga po lung rual tlan tho turani atia India nampa po khan tharum thola ukha ral thuama amanga ma se chu chu ral thuam hriam takani ati lung oilo na kanlan tirani point mahatma kandia kalphung ang khan ti turani ati bok Ramnath Kovina chuan parliament a atho puite chunga lom tho soya an thlomna awang chawa amo phurna hlen chuak thei ani thua soya a hun chung khan thei patop chua amo phurna hlen atum ngar thua soya India President loni to zong te kha ama fui phur tu anni thua soya ni President Ramnath Kovina hian zan in hian radio le TV kaltlangin rammi puite ma in thana thu asoidon bok ani nimin kha India Rama Radio manga thupuan chu masak ber champha kania chumi pual chuan National Broadcasting Day man ani kumsa khas ko somni pasari July ni somni pathum khan Bombay station atangin private company Indian Broadcasting Company chuan radio mangin thua puang chuaka chu India Rama Radio thupuan chu masaberani kumsa khas ko som thum paruk jun niriat khan Indian State Broadcasting Service chu All India Radio tialo ni chhota a All India Radio chu bengwar na thute zirna te inti hlimna lam thilte ti chuana atan man thin ani World Health Organization WHO chuan monkeypox chu khovel huapa buai pui tham global health emergency a apuang WHO hian monkeypox wangin thut khom man mo voi nia ko to a buai pui om tham takle khovel puma adar chakle thua soeni WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan khovel ramsom sari panga monkeypox sing khat sang ruk chuang mu chua to ani thua soya a hriale na tangin mi pangai nan thi pui to thua soi bok ani monkeypox ba ka hian WHO chuan covid hrileng le zeng hri om bo turam malak chhun zom chu hrisel na kong khovel buai pui tham alani mek thua soi bok ani chanchin thar puan ti top mai chanchin tlang pui darkar somni political ta chung khan Mizoram covid-19 shikaiza somni mu chua ani Assam Rifles in nimina aizo sipaila mual joint ex-serviceman ralia bua saya sipai bangte har sana rang amuna ti fel ani
President Kalchuak tu Ramnath Kovina chuan political party te chu ramle namda poimo masaber thin turin acha WHO chuan monkeypox chu khovel huapa buai pui tham na apuang chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani